رب العالمين يا أرحم الراحمين الله مولدنا يكتب وعلى صلاة من درجة بيدان صوت تمسنا رحمة تمسيد رسول محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يستر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لما شاف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بعد أصحاب الله يستر خديجة الكبرى عائشة فاطمة الكبرى حسن حسين مسعود أهل أولاد الله يستر أتى بدأنا أنا بدأ ودم مسبي زي ما تقولين في محمد الله يستر دكتور إمام مسعود الله ما تقولنا الله يستر شابه ودين البخاري محمد بن دمشق الأصفهاني ترقني مشايخنا الأخرارنا أبو الحسن شدان سيف الله قال دمشق شدان مشايخنا الأخرارنا عبد القادر الجيلاني دمشق الكتب ترقني مشايخنا الأخرارنا يا رب العالمين بلان فايزة بارك الله الله أولادني المقاصد بولغان şu çağrı aldığım şu hani ataları, anaları, ulu ataları, ulu anaları ruhlarını istiyorlar. Cümlekeyni kavrlarını, bardak kavrlarını, gömü genci müminler ruhlarını istiyorlar. Ya Rabbel Alemin, maşrik, mağrib neresinde müminler ruhlarını istiyorlar. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbel Alemin Allah. Sen uzun yakşı bilesin Allah. Bunu bu mevlidin maksadının sebebiyle Allah Resulullah'ın şefaatine yesu Allah. Ya malina, mülkuna, avletlerine, umurlarına bereket sal Allah. Ya Erhamer Rahim, bu yüreklerine yakşı niyetleri varmışsa çağrı aldı. Şu mevlidin maksadı bulunanlar şu an yakşı bu ben niyetlerine yetiştir dair. Ya Erhamer Rahim'in bu kadar bizge de bu dünyadan bu dünya geçen zamanla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kelimeyi ayetip etmeden nasip et Allah. Ya Erhamer Rahim'in Allah kabrına azabından, cehennemden oturunan, kıyamet günü kıyılarından bulanı da bizimle Ya Erhamer Rahim'in ölüler bizi baharın nefsini kurtardı ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim'in sıratta yaşkınlığın kuvveti gillerden et Allah. Cennetin içine senin celalini, cemalini karaygallardan et Allah. Allah'ın kulakları var mı saçında mevlütü gillerine Allah. Şu meclisin hürmetinden bari bizine kulakları bizim kapını tepki ya Rabbi. Ahiretine de la ilahe illallah diyen kelimenin bari bize nasip et. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Nehrumet suretül Fatiha.